Za moa zagny raha Paulin fahaizan'olo ana fa ny tegna agnarako jiaby raha narison Paulin. Zany hoe nalaigna avy tamin'ny agnarany raha interaka koa zagny hoe raha narison. De efa ndosina tamin'izany de hoe Paulin zanaky ranary moa nahaizan'olo anay. Ya. De za tia sport ary sportko Boxe Anglaise. Ya, de efa depuis za mbola kelikely efa nagnano Boxe Anglaise. De zao moa zany nivadika taranja moregny de moregny regnesan'olona bebe kokoa ana am'zao zany. Efa depuis za 8 ans efa takanikagny zagny efa nagnano le sport efa nankafy raha tegna mbola tampianaragna azy efa ndraindraiky voararana mpampianatra mihitsy hoe aza mpagnanaovagna an'io zanakanao io fa ya so de voadondogna amin'io lohany karakaran'izany. Mboka mbola kely efa nagnano anazy fa efa tsy vao précis tsara zagny le daty fa depuis 8 ans fotsiny. Tamin'ny sehatry ny boxe efa maromaro ny combat vita ary efa somary efa nisy défaite ihany koa. Efa nisy koa nazahoagna amboara, nazahoagna laragna voalohany tamin'ny Boxe Anglaise. Depuis 30 zany ady voalohany 29 kg de 35 kg aveo niakatra 38, aveo tonga de le vatagna koa tonga de malaky mitombo niakatra 38, aveo tonga de nanao combat moins de 54 kg. De ohatra nanao défaite kely zay teo de nanao retour de victoire ndray de niakatra 60 kg. Mbola niverana nanao 54 eny ka tamin'ny roa taona io ngamba nanao 54 kg fotsiny. De nanao défaite koa. De rehefa tonga ny championnat régional de champion ndray koa. Satria raha tsy misy moa ka ny défaite tsisy correction mihitsy. De niakatra 60 kg, champion teo amin'ny 60 kg. De nanao combat élite vitsivitsy 64 kg fa mbola tsy nazaka le poids mavesatra de ohatra nanao défaite atsika. De tsy nandalo 69 kg fa tonga de 75 kg. 75 kg de teo champion hatreto aloha. Mbola 75 kg ny titre atsika. Ka mbola kely zagny efa mijery hoentin'ny papanay mandeha mijery zagny de mandeha mijery de efa magnirigniry fognany hoe le geste technique anjare ambony ery aloha no tegna nafinaritra anay tamin'izany. Le miala totondry pas de côté de taty afara moa nampalaza anazy de tamin'ny pas de côté mihitsy satria tiako be le mahita le olona ohatrany manao pas zéro zany izy. Ohatrany mahafinaritra zany mahita le fetsifetsy de somary varigna tamin'le fetsifetsy za. De efa nampidiviny papanay aloha za tamin'izany fotoana zany 29 kg zany tagny. Fa tsy niady mihitsy nataoko tamin'izany fa karaha nagnano spectacle fognany. Hoe niala totondry tsy mamango zany fa de miala de tapitra combat tapitra ronde 6 points mihitsy za 0 point. De mazava ho azy moa fa resy de karanjagny fognany. De niady nisy tonga de commence nisy évolution kely. De namaly de tsisy le moral le mi-encaissé de resy ihany koa. Za zany nandalo défaite bobaka be mihitsy tamin'ny fahakely zao. De kivy tamin'igny aloha de tsy nikotragna mihitsy. De nivadika nanao basket teo de tezitra moa zany papanay hoe ahoana lahy karaha zany nagnano ny raha ty fa magnino lahy tsy mba nandaova anahy karanty. De zany vadika basket takeo fogna aloha de vignitra nge de nambidiny matériel jiaby. Satria mbola kely tsy miasa lora marobe ka. Fa le geste fotsiny fa tsy tonga agnaty loha hoe tegna ifantoka am'ty fa i geste fotsiny. Rehefa hitany za kamo anao boxe zany za kamo. Amin'ny tanàgnanay zay mipetraka tanàgna somary ambanimbany volo kely tany Mangarivotra tagny. Misy mpiambagna omby maromaro tagny. Ampediviny am'ireo mpiambagna omby reo za. Za amin'io fa kamo agnano ny boxe mihitsy. Satria fa le resy fognany. Nampediviny tamin'io mpiambagna omby am'zay za. Hoe raha maresy zanako lesany de meko mofo sy akondro zany. De raikitra moa niady resy fogna zay. Farany am'zay me commence mandresy satria hoe hiaritra karanty fogna zagny isaka lahady moka ny raha io.
Hiaritra karanty fogna de efa raha tapa-kevitra ampiakary combat ndraika za papa. De nampiakaragna combat 35 kg. Nampiakaragna combat 35 kg. De efa tegna niady be mihitsy fa resy atsika tam'izany. Resy fogna zany za tamin'ny poids madinika. Resy fogna fa tegna efa niady efa commence hitan'olo hoe misy an'zany Paulin zany agny zanaka ny ranary karahan'zao. Efa hita fogna. De za lasy teo mo efa nisafidy mihitsy allo maître ny papako mihitsy no ampikotrana anahy fa tsy papako. Satria le maître ny papako zany nazahoan'ny papako an'le trekefa. De aleo zany za mikotrana amin'ny maître ny mihitsy mba ho tonga aminahy le trekefa ny papako. Fa izy mo hoe io zany tsy mitovy fizaragna tsy maintsy hoe papa fogna nahazo antombony zany. Ya fanjarany any développe le kelikely développer le kelikely azo tamin'ny grand maître ny maître ko moa tsy izy zany fa maître Ratavila François. Nanana ny maizy anazy koa izy tamin'ny boxe ary agnisan'ny taizan'ireo coach ny maromaro za tsy hanona agnarana fa ao amin'ny Kosfa Tananarivo ao ohatra nefa presque nandalo taminazy daholo ny coach ao. Za aloha tagnatin'ny défaiteko mahazo fankasitrahagna fogna za amin'olo hoe mety lesy natao laha fa tsy ampy kely, mety lesy natao laha fa tsy zay lesy miaiky alahy lahy lesy mahay tam'izany fa zay moa tsy nahitanay mahay fa le olona ny teny hoe lahy mahay nia de mahay de lasa be geste am'zay hoe zany olo mahay de mandeha mikotrana am'zay miditra salle dresseny bandy jiaby amin'ny salle ao am'zay. Io tegna tsy adignoko mihitsy io mara-pahafatiko mihitsy tsy magnadigno an'io dresseny ao ny vakivava ao ny tsisy miala ary papanay raha vao eo de tsisy miala zany mihitsy miditra aminay tsiraikiraika akeo jiaby dresseny bandy reo fa isorako moa regny bandiny dressy ana regny kokoa maventy be eo amin'ny lesany jiaby leny dressy ana le namaky vavako jiaby regny fa raha tsisy lesany za mety tsy tonga karahan'zao. Ya lesany agnisan'ny tegna lesany anagnako trosa fogna lesany kokoa lesany. Marina tsara fipetraka fagnontaniagnanao zay ralaha. Anjara asako amin'ny boxe zany zao za zany efa tsy de mahavita be le hoe de ho boxe be tonga koa mahay mandeha zany andraikitra mahay maro sport moa kan zany hoe fialamboly fahafinaretana karahan'zay fa ny mahasoa olo vao ny mahafinaritra. De ny anjara asako am'zao angamba mizarazara trekefa efa maro ihany moa nampitana fahaizagna ao kezia na le zandrikely malaza am'zao fotoana iny Ricky Mad Max de efa de nitezaintsika regny de efa nizaraigna ny fahalalagna big up maventy be ao am'la raha kezia atao raha nikaizy ao am'zao olo fa misy zandrikely efa nizaragna trekefa Edvelin zay anaran'le ry ho hitantsika miady reny momba le ry na mety ho andalo interview aminareo koa raha ohatra ka efa tonga amin'ny placenay zao izy fagniriagna amin'ny Zagnahary mandahatra. Nampiovana nagnano morengy moa mazava ho azy sport zagny atsika Madagasikara io tsy miteny za hoe ratsy fitantagnana na karahan'zay fa mety tsy tonga taminay fotsiny le anjara fitantagnana zany. Misy lobany tegna tafaboaka taminazy fa zay zany mety tsy nitsikiny vintagna tamin'le boxe de nisy nahita zany zay hoe sody mba mety am'lara lesy magnano morengy de misy contrat karahan'ty misy motivation resaka motivation zany agnisan'ny somary nampijanona kely tamin'ny boxe fa niditra tamin'ny sehatra ny morengy zay tonga koa mahay miakatra sody mba afaka magnano morengy lesy fa iorganiser morengy zay de nandinidinika mihitsy aloha za ela be de zay vao tapa-kevitra hoe aloha atao fa mety ho ampiditra vola agnaty posy am'zay ngamba le ady satria le ady lefa tsy afaka ataonao agnarabe anao tsy afaka miady amin'olo agnaty bara anao tsy afaka miady amin'olo an-dalagna anao tsy afaka miady amin'olo amin'ny tany jiaby afa-tsy amin'ny tany ahafahanao magnano an'le combat de nefa zagny zay raha teo moa tsy hita mivatanay ohatran'izao hoe ngiariny combattant tsy hita mihitsy de matetika zay ieraignan'olo fognany hoe igny ve de miady igny ve de matanjaka fa agny amin'ny sehatry ny combat lefa bien organisé karahan'regny fogna zay vao ahitagna anahy. Tamin'ny morengy eo amin'ny ataontsika ny hoe za am'zao mbola vao 7 combat 8 combat karahan'zany mbola vao zany hoe mbola vao hanomboka zany fa io moa zany tsy halany misy mpankahala fognany ame voan'le olona efa karahan'zao izy
de afatra kely atsipoko aminareo le mpiteniteny regny satria zay ao amin'ny internet eo ao amin'ny Facebook tsy afaka mamaly anareo mihitsy zay satria igny moa zany avinareo fitsikairananareo anjaranareo mikritika anay afanay magnova le raha ataonay fa zay tsy afaka mamaly amin'regny fa afatra kely atsipoko aminareo le mpiteniteny regny ao hoe misy fotoana ny zavatra rehetra iregny bandy le efa teneninareo tokony hagnano aminay regny za sûr fa mety efa plus de 30 combat vitan'iregny fa zay mbola 7 combat vitanay de miezaka zay aharaka regny dian'le bandy le fitenenan'olona anazy hoe fa konka hoe fa magnino moa raha Paulin tsy amegna olona karahan'zao mbola hoavy regny ary bandy regny mihitsy miresaka aminay le efa avy niady aminay moa tsy ho lasa fahavalonay mihitsy fa angalanay traikefa fognany mifampiresaka de ino le tsy mety atao inona tsy mety atao miaraka mikotrana aza nataonay mifagnampy zay regny so de misy mieritreritra nareo regny fa avy niady par exemple zao boîte noire tegna akaiky anay zay moa karibo 500 hoe lasa makanamagna boîte noire non tsy hoe makanamagna fa efa avy niady de le fair play misy aminay satria zagny nitezananay esprit sportif le fair play de mifagnaraka tsara miresaka de mifampitaraka misy tsy hainy regny bandy regny misy raha tsy hainy ery zalahy koa de zay magname de zay aloha sûr mazava be tsisy zavatra hainay am'zagny moregny zany satria zay vaovao ery zalahy koa manipy aminay magnazava aminay magnatoro mitondra anay amin'ny lalagna tokony ho izy ahafahanay magnatanteraka tsara zagny moregny zany tsy mampitovy anazy aloha voalohany indrindra amoregny tonga de choc be tonga de regninao surtout le anao voalohany agnano an'izany combat menu zany tonga de regninao mihitsy misy fiavany le dona midofotra aminao aloha voalohany efa tsy mitovy agnaty gant nao mbola misy réglage gant ty de afaka encaissenao afaka sacrenao fa moregny anao vao misy sacre zany de zay ny tantarany zay tsy mampitovy anazy marigna mihitsy zagny fagnontaniagnanao zany ka valigna tsara mihitsy zany amin'ny resaka kotrana na boxe aloha voalohany indrindra boxe c'est la base de boxe zany base ny ady na ny moregny ary mandefa totoandro fogna rehefa ohatrohatran'izay fa misy mahatsara anazy ihany koa le mandaka fa ambanin'izany koa regny ara-martiaux jiaby regny ara-martiaux daholo regny mety daholo regny sy hoe tsy mety de eo amin'ny référence na kotrana mikotrana ny boxe aloha mahasamy hafa ananjy amoregny boxe à long terme boxe zany ela be anao maka forme foana de fa amoregny milatsaka daty possible anao 20 jours 15 jours agnomagnanao an'igny combat igny de mavita anao fa kanefa kosa za tsy mavita an'zany za tsy mandenga za tsy mavita fa taiza tagnatin'ny kotrana préparation ny boxe anglaise de i préparation regny ihany no entiko agnazarako tegna entiko hiatrena le moregny satria raha tsy feno le préparation ny boxe anglaise amina regniko mihitsy za hoe tsy en forme dikan'izany mbola manandanja aminay ihany le boxe anglaise so de ianao io zao mety hitsara anao hoe efa tena tsy asiany aty dikany mihitsy zany le boxe anglaise non respect maventy be amin'ny boxe anglaise respect maventy be mihitsy fa boxe anglaise entiko magnazatra tegnako entiko miatrika ny combat ny moregny tsara le magnano boxe ka fa nefa io koa safidinao za tsy afaka hanery hoe tsy maintsy hoe boxe na za tsy afaka hanery hoe tsy maintsy boxe na hoe zao no ataovy fa raha safidinao nagnano boxe de ankafizo de amafiso de minoa anazy io ohatrany zavatra rehetrarehetra inoanao io fa io rehefa oentinao agnatin'ny ino moa zany meboebo de anao tsy tafaboaka de efa teneniko sa lasy teo zandry le zandry andimy manaraka na zoky zany tiagnano boxe izy rehefa oentinao mipoerapoera amin'olo io rehefa oentinao meboebo oentinao andrefindrefesana tanàna anao tsy tafaboaka amin'io de efa teneniko tsy mety tafaboaka anao amin'ny quartier-nao fa tsy tafavoaka anao am'le tianao tongavagna zany am'le afantaran'olo anao hoe fa zagny fa tafavoaka marigna anao le boxe zany tsara itezanao vatagna sady mitaiza saigna ao mitaizanao fiarahamonigna ao mitaizanao amin'ny fiainanao andavanandro ka mampagnasa laisa ny zandry rehefa mazoto de ataovy inoy minoa anazy fa poinsa fognany io
olona zao misy mieritreritra hoe zany Paulin zany ane mpagnano boxe fa tsy tokony magnano morengy satria hoe boxe na zatrany tsy mitovy boxe sy morengy. Oui, tegna magneky za fa tsy mitovy boxe sy morengy. Fa kanefa kosa ady boxe ady morengy. Rehefa nefa kosa tsy zay boxeur jiaby koa, tsy zay boxeur jiaby afaka magnano morengy de fa faritiko. Fa zay nandalina anazy ihany, zay nandalina kafetsy mahay mi-exploiter. Io ny ara-marseau anaranao rehefa tsy hainao mi-exploiter an'io de tavela fogna anao. Na ino ataonao na ino ataonao rehefa exploitenao izy de mitondra anao am'tsara fogna. Tsisy hoe Paulin angambany mety managna vavolombelogna nareo fa atreto aloha za morengy de mety tsy de mamegnatra anareo mpankafy mijery anao hoe bande boxeur igny ve. Fa magnino mavaly olona morengy, fa magnino ataon'olona resa be morengy, ao ny mpankatya ao ny mpankala. Matoa misy zagny de nagnano zavatra mety za zay. Mandresy ihany ny tanjogna fa tsy hoe mila anao mila vakivava atresaka orognanao nifinao miala, tsy zagny objectif. Tsy hoe simbanao tarenao, za zao raha jeregna io zao tareko io. Nareo zao mety mino fa mety tsy matoky hoe piady za raha mijery anahy karahan'zao satria teniko farany mo grand merci amin'ny lesany tonga na nametrametraka fagnontaniagna niany nitafatafa niaraka aminahy fa ho an'le bandy regny le tiatia mandrefirefy amin'ny tanagnan'ery zalahy regny tongava lesy rehefa misy combat le tadiavy lesany manko fa haiko fa tsy havita boxe na kickboxing satria le tenin'ny lesany akagny zagny hoe combat de rue ne aty tsisy gant tsisy discipline. Ouais, combat de rue tongava lesy ben raha vao tegna raikitra le morengy moa kitenenantsika anazy fa regny efa mitovy amin'ny combat libre ihany izy regny. Tongava lesy ao ben de mba mijerijery référence lao la tokony andrefirefy amin'ny tanàna ve lasa tokony hipiripirina satria ao ijerena ananjy misy lazonady moa la ao amin'ny tanàna de jere la ao koa matanjaka moa la ao technicien la ao tacticien la de ao jereo fa tongava lesy mba mandray anjara mba magnampy anay fa zay zany de miaro ny Tamatave jusqu'en farany na Boxe Anglaise nay io raha ataonay fa hoentinay iarovana ny Tamatave fa zay ndray tsy ho hitan'olona miady amin'ny lalagna zany mihitsy na ela mijery ny interview ty zany mietrehitra la misy mandako ambadika agny de hoe aloha tsoky raha Paulin de efa mboaro saigna la fa andeha andamagna diako akagny fa tsy hagnampy ala mihitsy zay sir